Stojkov spušta do Mata, Mato, lep dribling, pa još jedan dobar potez, Mato i dalje. Mato, lepa povratna, Georgijevski šutira, 1:0 vodi Brera. 1. Evo još jednom. Zakačila je lopta malo i
šesta sa 14 bodova, Voska naravno ostaje poslednja, Rabotnički prvi sa 22 boda, Škendija 19, Silex i Gostivar po 17, ali sada i Brera ima mogućnost da bude blizu, ali ipak matirao Davkova, drugi minut sudijske nadoknade, sjajan udarac glavom, nema nikakve dileme, pogledajte još onaj korak dva unazad koje je napravio Ilijevski, korak unazad i onda